Kolkata Sarkar damdoi in pakhata junior Dr. pawngsuala thattu buai chuan India ram muntin muntang la lua chun zom zelin voin kumsang ni somni le pali August ni somni pasari thleng po hian mun ranga Dr. te an lanuara nun phunga la khai lakna sa hle CBI ten an nu chuina konga thil rang riat bel zelin rinhlelh kai berani awanga an mantak sanjoy royalan na CCTV footage mu chua bel ani baka Lie Detector mga andop na athil soite po riat bel ani chhota zelani August ni somni pania Supreme Court CBI ten an malak na chungchang report the luta an soi ho rum khan West Bengal Sarkar ayo ading ukil somni pakhat zette an in soi film zo ta chuang lawa Central Sarkar ayo ading dan remi panga telaka an hoilol lol mayani CBI tanating Solicitor General Tushar Mehta chuan thil rinhlelh aoma ariat awangin Kolkata Dr. pawngsuala thani chungchang chuitu Kolkata Police te chu an nu chuina a thil poimo video an lak an chin chiana videographer dila Dr. an thata kumsom thum pakhat mi thian te pon hei hi an lo deal to nge Mehta chuan van toina tok tu pa in FIR a the lua khan a fanu tho na damdoi in lamin thu buai an the lut lo ti tar lanania chu aruang halral ani nu dai ani nge CBI ten an chuina atangin asul nu en kim no re ani ti kan chiang to boxia hi poi khoina nu ma thu bo tum na ani ti in postmortem ani hun chungchanga po zona khir khan tak azot bok Mehta chuan aruang kha zandar riat le achan ve halral ania zandar som pakhat le minute somli panga FIR thelu ani ve chau aruang charani atanga darkar som palinu daya FIR thelu ani ve chau kha adik theilo rim akara khan enge inti police tela chuan achung te hna mani inti lumani thu an hril phota anuwa tha ani thu an soile loya damdoi in hian engwanga FIR thelu lo nge ani RG Kar Medical College principal hian enge atia West Bengal Sarkar ayo ading ukil ton rian nga kapil sibal chuan nu chuina a athalak ngai chi chu atha anlak vek thu le thil thlen danan tar lan na diarrhea a chuan vek thu soina changa Central lam ayo da chuan edit nu ani awangin rin hara anti thuin an chang le tani CBI la Supreme Court judge rule omna benchin atarlan poimo tak chu ruangan postmortem hun kha ani Zandar le minute soma postmortem ti tran ni in Zandar sari le minute soma anzova unnatural death case po zialu ani ma in postmortem anti zo vecto postmortem anti zo atanga darkar thum le minute somli aral nu Zandar som pakhat le achan ve tala police station a unnatural death information pe kani ve chau Dr. Tho na damdoi ina CCTV footage tamjok chu ti khobo ani ti kantar lan to kha ama ero chu tunlai thiam na sang tak mangtangkain CCTV thalak rang te hai chu ania he footage sian poi khoina arin hlel anman ta khi mathei lovin poi khoi tu ani ti ati chiang ome Dr. Tha ani mani August ni riat chokmadar som pakhata sanjoy royan Dr. le atrian chest department a atho pui mi pali te khom lai aven lai chu CCTV hian alo lafua alo va thli thlai lok ni ina ngai the tichuan August ni riat zan lai pel August ni ko jing lamdar khat le minute thuma damdoi ina alut lai hi mu tur a omle tabok Kolkata police te khan tual tha na thlen na mun emergency building a jing darlia sanjoy alut lai le minute somle nuwa damdoi ina chua san lai CCTV footage alang bak soituran nei lovani kha CCTV footage an mu bela alandanin Dr. Thani malok August ni ko jing lamdar khat le minute thuma sanjoy hi damdoi ina hian aluta jeans ke korle ti sa tha in Kolkata police ten an mantrin helmet akenga ruang bula an charang chia bluetooth device orbok Dr. hi ava en thli thlai le ni inalang tarlan to thin angin Dr. lainat om tak an mu nun ber chu jing dar thum vel ni in seminar hall a tui takin amu hila jing dar li bor vela pawngsuala tha ani zuita ni kha damdoi in CCTV footage a tual thattu apuin jing dar li damdoi in alut lai le minute somli nuwa achua san lai mu ani bokani kha thuan zo fiana sanjoy hi CCTV footage te hi entir ni in achian ema wangin atang zo lova atha ani thua puanga
apuan lai hian poisak nei lo le inti thei takin thil thlen dana soya ama ero chu a hnua athu soi hi thlakin poikhoi tu ani lo thu a soi le dai tual thattua anpu civic volunteer kumsom thum pathum mi hi mi hur her Ramsa rilru angpu nupui pali thento a phone pui tling film kol treu tu ani kan ti to kha Dr. Pawngsuala a tha zui malok hian Kolkata khopuya no chizor na dor pani atloti hriat chuani anu chuan hemitlai hian janri apo ei lovin a chuak ti a soibok sanzoya hian zui inin Sonagachi red light area thiani telen chu atloa mun khatlo mai du tok lowin mun ni atlo a mei cheton pakhat chu saruak thala ka dil nge nge thiani telen a huna man nu zanlai pel dar khat le minute thuma RG Car Hospital hian lutin a han thli thlai le ta ani sanzoya hi tharau thiang hlim ni lo tharau hurin alua kha mi hring ni berin alang Kolkata atan in latak presidency jela khungani a cell number somni pakhata ama chowa omin a chevel zong zonga CCTV da vek ani ba ka uluk taka vil rengani hezel hi tun ma a sap hoin politics thila an mante an tan tir thin na mun ni in a na mun ming choin Alipur jelemo Alipur Central jelemo ti ani thina presidency correctional home tia tarlan ani bok thin sanzoya hian police te ma poikhoi tu ani thu inti thei takin puang to ma se tang veng tu tele judicial magistrate ma poikhoi tu ani lo thu a soile nu no tang veng tu te hne na hian kha Pawngsual le tual tha chungchang kha engma a hriat lo thu soin zirtop ni liam ta a silda a kota a in lan trumin additional judicial magistrate ma hetiang tho hian alo phato bokani chinchang khrazok te chuan hei hi nu chui tu te rilru ruai pe na tumna ni in an soi athu soi adang lam renga wang hian CBI te chuan court le amarem ti na thlapin do ta soi le soilo fin fianan lie detector mangin polygraph test an nei puya zam map lowin thu tam jok soi theima se soi fi angai na hriat lo anei nual ama ba ka hian RG Car Hospital principal hui Dr. Sandip Gosele Dr. Pali tepo lie detector mang hian thu zo fi an ni ang August ni somni pali inrin ni kha lie detector manga sanjoy roya thu an zo fi ni tura ruah man ni ma se technical problem oma wangin atuk chol nia nei ani ta zo kani sanjoya chuan lie detector manga thu zo fi remati chan hi poi khoina a in nam noi lo ani ti fin fi adu wang ni na soya thu an zo fi na ero do ta soi nual thung thu an zo fi na poi khoina thlen na hmuna khan akal ngei ti soin seminar hall awa thlen hian doctor kha alo thi fel to a hlau lutuk chu atlan chhedai ni na soyani poi khoi tu ani lo zia zam map loin soi treu ma se a mai le bana kutina hamna nu ma anei le poi khoina a thlen laia hospital building a alo omve ngot chan an zo chungchanga a in soi filim zo lowa junior doctor boralta kutina thisen le ti sathem kai le sanjoya taksa pem sample te a in mil khap ti chungchang phei chu soimam ngai na arelovani kumsom thum pathum me hi judicial custody a thale September ni rukleng khian al omdona CBI ten anvil chunzom rengang Kolkata police te chuan he poi khoina kai noya anthil man chi rang rang somnga pathum te chu CBI kuta an hlan fel to a chungji nga chuan tual tha na a thlen bor vela sanjoya phone tower man tarlan na digital device tel nitamaral ma in forensic report at chuak don boka hemi nu hi chuan a chiang war to inarin omani Kolkata police ten CBI kuta an hlan zinga somli chu poi khoina thlen na mun che vela tanga zandar rial le achan ve atanga zandar som le minute somli panga inkara State Forensic Science Laboratory team ten evidence ling thei tur an ngai thil chi rang an lak khom te ania heng zinga pakua hi poi khoi tua pu sanzoya bungrua vandoi na thlen nia a inbel a thom no le a ke korte ba ka chapal le a bike kol lai le helmet te ani damdoi in camera number 8 le 16 na tangin CCTV footage rang lak chu ani to a tual tha na thlen na hmuna kut zung tha ke hniak le thisen sample te lang ni in sanjoya hne na tangin lak ani bok kumsom thum pathum mi biang veilama hliam le akut veilama hamna nu ma omte ba ka ake veilam hnung lama hliam anei tenen endik ani anga thisen sample te a in mil lo endik na tho zo ani nuwa thu chianga hriat theyang CBI ten thei top chua poi khoi tu chui chua tuma an bei mek lai hian
van doi na tok tu doctor nu le pa te chuan he thil thleng chung changa amo phur tu ber chu man lovin ala om reng ni in an ria fin fiana tam tak ti chiat ni ma se an fanu mobile phone an hon thei phot chuan evidence ti chiat to te nen lam an hai chuak thein an ring ani Dr. Boral ta nu le pa te baka atrian de chuan ma ni in ti hlum anga thuar on dar tran na chu an principal Dr. Sandip Ghosh office ani thu an soya en mai po a pawngsual le tha ani ti atin zon thei mai la ya ma ni in ti hlum anga an puan ve ngot chan hi a chan thatak a om ngei nan ring hi Supreme Court point a chana zo tho kha ani anu le pa te chuan an fanu Boral ni August ni ko tu khian damdoi in atangin phone call pani andong ti soin chokmadar som le minute somnga pathuma hospital assistant superintendent doi payan biwas ahne na tangin an fanu adam lo thu andong phot anu loka phone call dong le in an fanu a inti hlum thu an ron thil zui le ngalani arwang hi jing dar sari le achan ve vela mu ni to ma se achung te hi dar som pakhat rik to na an ril ve chawa damdoi in an thlen nuwa arwang mu phal sak lovin dar kar thum don an nga tirani hospital principal Dr. Sandip Ghosh hian van doi na thlen thu police te aril ma in ruangan charna mun chess department seminar hall a damdoi in thunei tu te meeting alo nei puite thlat bok an jinga hian pon lam mi pani an tel nge nge meeting an nei zo nu chokmadar som le minute soma police te an riat tir ve chawani Dr. Sandip hi nu chui na an thofel ma chu cholla turati ni in RG Kar Hospital Medical Superintendent Sanjay Basit le Respiratory Medicine Department Head Aruna Baduta Chowdhury te chu mundanga transfer an ni zui ta bok boruak virvel dan en hian hepoi khoina phena hian damdo in ho tu pa ber hian rinhlelh akai lo theilovani Kolkata damdoi in pakhata junior Dr. Pawngsuala ani awanga khovelin India an clear thup lain Uttar Pradesh Dr. pakhat chuan nurse Pawngsualin Maharashtra kumtling lo khuai khem ani awangin buaina achuak bok UP State Moradabad District chung om Thakur Dwara khua private hospital Dr. pakhat chuan an damdoi in a thok nurse pakhat a Pawngsuala he Pawngsual na thleng hian mipuya ti thin rimhle damdoi in nuai chiat an tum hial ani van doi na tok tu hi nam nuai nung dalit ni in nula akum som ni na mang me kani Pawngsual na thlen na mun hi private hospital ni in a Pawngsual tu hi damdoi in nei tu an nge nge Pawngsual tok tu pa in thu buaya thelua atar landanin van doi na thlen hun hi tun thla August ni som pasari in rin ni zan khani in hemizan hian van doi na tok tu narsi a duty zan hian zandar saria a duty na hmuna a in reporta zantir lama boruak dang lama thlenglo ama ero chu zanlaya hedam do ina thok ve tho nurse pakhat mena si chuan dalit nula hi kovin anpu Dr. Swana Wapsan aruma mutura ati thu arila ama po in thil thalo alo thleng to thina ni mai thei dalit nula hian anpu hi aruma awa modu tatlat lo anpu thu anial nu hian aron ko tu narsian wat boy pakhat junait tia an ko chupunin kumsom ni mi hi an potluita a damdoi in chhong chung bera room pakhata potlutin pon lama tangin an kal nanta ani chutia ruma an kal nan nu chuan damdoi in nei tu Dr. Sana Wapsa chu ruma hian valutin chung lama kongka akala Pawngsual zuita ani Pawngsual nu hian damdoi in nei tu Dr. hian soi chuak lo turin avauzuya asoi chuak ani chuan atha tur thua ril aka hupnan poisa pe ka tumbok ani Pawngsual ani zan hian in lama a ho mai phal lovin zan khuwa in damdoi ina an khunga atuk jinga an hotir chau ina thlen nuwa achunga thil thleng hi achung te rilin apanen police station a kalin thu buai an theluta ani he thil thleng hian damdoi in omna khomi puite ati thin rimhle a pol rangin athlawang hawin mi puilung oilawin damdoi in hi nuai chiat ve kan tuma anti chiat lo nan le poi khoina thlen na mun nu ma crime scene anti chiat lo nan damdoi in hi mi puilu chua theilo turin an kal tari ani Moradabad police station a thu buai zialu ni in poi khoina in nam hnoi ni a riat mi pathum te hi August ni som pakua khan man an ne to ani van doi na tok tu pa chuan an chief minister Yogi Adityanath hena an fanu Pawngsuala tha avau zui tu hi thi tura achung thurel turin angena apa chuan
kan fanu hian graduate tumina be meka thlasom kalta atang khan he damdoi ina hian nurse na athok ama ero chu damdoi in hian lo an pelo hrim hrima akal le hona sen so an tum sak ve chau August ni som pasari zan khana deutia hospital a thok ve nurse pakhat mena sile ward boy junai taten an pu omna room bula an hnuk lut luya doctor hian pawngsualin tha avauzui ta ani pawngsuala ni hnu hian harasa takin in chhong chung lama tangin a chuka jing lama duty nurse thil omzia a hril nge nge in a thlen hnuwa achunga thil thengrap thlak tak hi min hrilin FIR kan thelut zui ta ani ati tun thla August ni som paruk zirtop ni khan Maharashtra state chung Thane district a nursery school lar tak pakhata school no pang pahni chu an school mun phiat tu in a khuai khema wangin mi puyan thin rinhlelh no panga khoi chiat pahni te hi kumthum le achan ve a upa le kumthum mi an ni a an school mun phiat tu kumsom ni pathuma upa hian toilet a khoya a khoi lai hian a che vela thok tu dang anom lo ni asuyani no pang chung ten thil omzia an hriat nuwa police station a kalin thubuai thelu tumma se police station in charge subada sitole le atho puide chuan thubuai an lo zia lu sak du lova dar kar som pakhat chung te meu an nga nuwa a zia lu sak ve chawani a chan soi tur po om lova thubuai ziak lu du mai lova dar kar som pakhat chung te meu an nga ti rawang hian mi puyan thin rim hle a state sarkar chuan he thilamo phur tu angai police pathum te hi a suspend ani poi khoina thlen na mun school hian thil ti sual tu le akai noi telaka ma an la har hle a mi puin lung oi lo na lan tira total ban an huai hot nu nili nuwa poi khoi tu ba ka school principal an class teacher le female attendant pakhat te chu an na atangin an chol tir ve chau no pang khoi khem tu apu hi tun thla August ni khata tang khan an school hian contract basis in an ruaya alaka thu buai an thelu nu hian police ten la in thu zo fi atan August som ni pakhat thleng khan an kol he thil thlenga wanga lung oi lo pol rang rang te chuan August ni som pakwa khan Palatpur railway station a lung oi lo na lan tirin mi pui tam tak an pung khoma police ten tiang le mi tui tlak lo nen no dar tumma se an not dar theilova dar ka ruk chung zet rail chol muna thu khomin rail service an ti khailak police ten tianga vua tiar gesa an phu awanga lungoi lo mi puite hian FIR zia lu sak du lo tu te omna police station hi misual puk ti in an beya lungle manrorem chang an muang anga tongin anin phek be na sale boina na sajok a chualo nan police ho tu ten pol rang rang ai o te ti ti puya an be se ang nge ya malak anin tiam nuwa pungkhom te hi an trin dak ta chawani police ten ma an lak zel na no pang dang khoi khem tok an omle omlo chui zui ania thu an zo china no pang dang khoi khem tok an omri lova he skula hian CCTV vu tharvek ani bok August ni somni pahni zan po khan kan thren om asama kumtling lo pawngsual ani awangin boro ka so sang le ani kha mei chenau pang kumsom palimi Nagwan district chung ding khua cheng chu atiuson kalzo thir sakora a holam mi pathumin kutan thak nuwa an pawngsual rona dilbula kalsanin a hliam nual nge nge poi khoi tu te zinga pakhat tafazul islam chu atuk August somni pathum zan khan man ni in rin zana poi khoi na muna an ruai lai in atlan chuaka dila zuang tha in darkar ni nuwa arwang hilak chua ani chawani media trend khat chuan mi pui thin rimin police te kuta tangin an chu saka an chil hlum nuwa dila hian an the thlata ni in an tarlang kan tun lai khovel zet zong for kho cheng kara thilra phlak zet zetin min tuam reng maya ni hi